nam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nen kut kanin tlai na thawngni kul le thum sikpar ni riat zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlangtar chiu khat nga chu matupi peng a ka deuh nak a chuak i SSC ral hrang pahnih an thi pakhat kiam tuar October thachung KNU Miausi SSC ral hrang sakhan an lak pakua an thi mipiral ka pathum an nun nak liam Chinrun tiva a SSC ral hrang ti long pahnih chu PDF ni an ka pakul nak tlom lo an thi Israel ral kap ni Gaza chaklai le thanglai an kul an minung an tlai khi mi chuazerlen an sinan chu ka deuh nak ngol ani tim lo ti mi thong le thong pang dang nga an raksilai Matupi peng a ka deuh nak a chuak i SSC ral hrang pahnih an thi pakhat hliam a tuar Chinram kul matupi peng ha kha matupi moto lam chung peng ukzung pong chongthia lam than mun hma a CDF matupi le SSC ral hrang karlak a ka deuh nak a chuak ral hrang le ral boi pakhat tal in pahnih an thi pakhat ni hliam a tuar tia an langtar November ni ruk zan lei swimi lam pali le somli nga tluk a khumhi a ithen in ralam sial mi SSC ral hrang tha zang somruk tluk chu chongthia lam than a CDF matupi ni an ka nga tia thei se khumhi a ithen in kanum nak lei a ralam arak sial mi SSC ral hrang tha zang somruk tluk chu maiton in kan ka nga kan lak a hliam tor le nun nak liam mi kan lo matupi peng a CDM to mi an karcha a atu bantuk in ral hrang an chol chak nak hi si tia CDF matupi battalion 2 commander salai vanlom ni zalen a achim Sami khopi a nu pakhat meithal kwan ni a khensa a si in zau khen nak ding bom chan nak an her Chinram kul palawa peng sami khwa ka deuh nak a nausem ngai ka nu pakhat meithal kwan ni a khen sual cha a sin I thlobul nak ding bom chan nak pek an her tia thei se meithal kwan hliam tor mi nu emo eng hi palawa si in pi in rakhai ram se in a November ni nga khan thial si tia ama bom chan tu pakhat ni achim palawa si in a x-ray tu anak se a umlo cha a atu bantuk in rakhai ram se in a until na hi si tia achim chap October thachung KNU brigade panga huram I ka deuh nak a SSC ral hrang som thum khat an thi Karen Ramkul October thachung KNU brigade panga huram ka deuh nak a SSC ral hrang som thum khat an thi tia KNU muto peng ni an laktar October ni khat in ni som thum ni khat tiang muto peng KNU brigade panga huram a ummi Karen National Liberation Army KNLA le SSC ral hrang BGF karlak a ka deuh nak voiceomrit le voicery a chuak tia thei se ka deuh nak mun a SSC ral hrang som thum khat an thi somnga khat ni hliam an tuar Karen National Liberation Army KNLA brigade panga hriam tai puchung in pali an nun nak aliam paruk ni hliam an tuar ve tia kan thei October thachung khan SSC ral hrang ni the fighter mang in hriam ngan voi ni an ka pin a tanglei in zalakul somruk hriam ngan adi lak voikul tluk an ka cha a tolchung mi pakhat hliam atuar tia thei se Miausi SSC ral hrang sakhan an lak pakua an thi mipiral ka pathum an nun nak aliam sagai ram than ka le peng miausi SSC ral hrang palik sakhan mipiral kap ni lu hnu in an ka pakua an thi tia vakok CNDF chung in tomvongoi tu pakhat ni yanggong khatit a achim November ni thum jing swimi lam paruk tluk a thok in kale peng miausi ral hrang palik sakhan chu mipiral kap ni lu hnu in an ka I November ni li jing ka khan hlo tingte in an la kho tia thei se ka deuh nak mun a SSC ral hrang pakua an thi I mipiral kap chung in minung pathum an nun nak aliam ve tia vakok CNDF chung in tomvongoi tu pakhat ni achim Miausi SSC ral hrang palik sakhan lak nak in
nun nak lian mi piral ka pathum na hi vokok CNDF in Salai Thawngchimnak RKDF in Nyolong le min khat na an si tia an langtar kadok nak a atalmi mi piral kap tang ti pufat na chu vokok CNDF Ringja Kale Defense Force RKDF Kale Pengkom Battalion 4 Kale PDO le Alliance Power Unit kang ti pufat na an si tia an langtar Chinrun tiva a SSC Rajrang tilong patni chu PDF ni anka pakul naklom lo an chi sagai ram then kani peng chinrun tiva hun pakhat a mipiral kapni SSC Rajrang tilong patni anka I an lakpin a SSC Rajrang pakul naklom lo an chi tia chawlong ji KLG chung in tongwangwei tu pakhat ni yangkong khutit a achim November ni ruk zan swimilam pashatluk a kani peng chinrun tiwam hun pakhat a SSC Rang bom chantu tilong pasari chu mipiral kapni anlu no I swimilam pakhatluk chung anka chuka daw nak a inzo satil rang mehele cho apurtu tilong panni anlakho tia thei se tilong panni kanlakho I adang tilong panga he SSC Rang pol chu anzam na rathom chu kanlakho lo inzo satil cho rang le mehe long kanlakho mi an si tia chawlong ji KLG chung in tomwangwei tu pakhat ni achim November ni nga in niruk tiang ni ni chung SSC Rang tilong chung a athuk mi na chu meter zan ni thuk a that nak mun in mi piral kap ni an ka na cha a Rang pakul nak tlom lo an thi tia thei se kadaw nak chu yimma pimpeng battalion kulakhat kulani kulathum KLG PDF le yimma pim BLDF tangti phuna an si tia an laktar chi Nang chopeng khote panni a SSC Rang ni to chung mi pi theory an fear mi pi hlei khat an tlai na Chiaram kul nang chopeng khote panni a SSC Rang ni to chung mi pi theory an fear hlei khat an tlai na tia to chung mi ni yanggong khatit a an chim November ni nga khan nang chopeng chauchian le nan tingwa khwa chu SSC Rang ni lu no in ka an bau mipi theory an firpin a nantiwa khwa a tol chungmi pakhat an ka cha a kliam ator tia theichi se cholong selo in SSC Rang lam chelmi ni nang chokwa a tol chungmi pi hlei khat an tlai na cha a pongkam khote pasha chung in tol chungmi pi na chu hunhim nak a anzam tia an laktar nang chopeng nantiwa khwa chu SSC Rang ni lu no in sui tangka chiti adi lak in an firpin a cycle a chitmi to chungmi pakhat an ka I hliam atwar chuban tuk thiam in chau chiang khwa zong an lu no I mipi theory an fir tia to chungmi pakhat ni achim Kango Taukiya Sisiral Rang Palik Sakhan in Azami Hani Bom Anhat mi Piral Kapni Zofalna Antua Maguiram Chan Gangko Peng Rang Palik Sakhan in Azami Rang Nani Anhat mi Bom mi Piral Kapni Luno in Zofalna Antua Tia ABSDF Kolum Tarini Anlakdar November nili khan gangko peng SSC Rang le palik ni zamtak in bom an hmat kap mi tangkhiyan sakhan chu mipiral kap ABSDF battalion hai ni le PDF battalion ni lu in zofalnak an tua tia thei se SSC Rang tangkhiyan sakhan hi ABSDF le gangko peng PDF battalion pakhat Thaili Nani Mekhadi Lai Athok in Ka Sham Anthok I November Nikhat Ni Zan Khan Lam Naite in An Ka Na I Kalshang Tampi An Thi Cha A Atu Bantuk in An Chua Tak Na Hi Asi Tia An Laktar Aruang umlo SSC Rang Shamngan Ka Nak in Lapan Chongkho A Tol Chungmi Pakhat Nun Nak Liam
November ni ruk zan sumi lam pakual chiu tup khan sagan ram chan kale mi peng la pa chong kuchung a SSC ra shrang ni arwang umlo in shangan an ka cha a tol chung mi pakhat nun nak aliam tia thei si tol chung mi pakhat ni achim ning chun ni thum chung tluk SSC ra shrang ni kuchung a shangan an ka chang kuchung a mi pi ral kap zong an phone lo arwang lo in an ka mi si tia achim za swi lam pakwal chiu tluk i lapan chong kuchung a atlami SSC ra shrang shangan ruang a kumni ngak chia hring tu apa larang chana anun nak aliam tia tol chung mi ni anchim November ni thum a thop in November ni ruk tiang a SSC ra shrang shangan ka nak in tol chung mi pathum anun nak aliam chang izai mazat zong arok chi tia anlang tar Kampat kopi chu adilak in an lakho chang sakairam chan tamu peng kampat kopi chu kachinral kap KIA le tangti punha ni an lakho di chang tia NUG rumven nak bunchi zung ni thong an than thong hi kul le thum November ni seri a Kachin Independence Army KIA People Defense Force PDF mipiral ka paka pha le tangti punha ni an lakho di chang tangti punha chung a tamu pengkom battalion 2 number pakhat raram hunushyam ngantlai tu phu special war zone battalion 2 CNDF TDA RCDF le KNA Burma na zong anital ve tia anlangtar kale tamu lamchung a ummi khampat khupi chu November ni thum in ka shram an thok chang i November ni seri a anla kho di chang cha a zofel nak zong an to chi tia an langtar number pakhat raram hunchung chu sitri si timto nak in KIA ral ka boizik chu bu khachung lu a chia asi i KIA shamlai boy na shroinak in PDF battalion ha le paka pha na chu ral tuk chon pek nak zong ngai na ka dau na kong chu pezul in thong kan than than te lai tia NUG rumven nak bunchi zung ni an lak tar chi Sathong peng khote na chu SSC ral hrang ni hriamngan in an ka tol chung mi pakhat liam atwar in pathum arok tiang SSC ral hrang battalion zathum heli ni muramkul tathong peng tatu kongkwa chu hriamngan in vohi tiang an ka cha a tol chung mi upa mu aung liam atwar in pathum arok tia thei se chuni thiam zan lei swimi lam pahni a hriamngan vohi le Swimilam pangale somli tuk a voithum chu SSC ral hrang battalion pakwani an ka than siman se lo hriamngan hi anitin na khwa a tlalo in apong kam khwa a atla tia tol chungmi hna ni an chim SSC ral hrang hriamngan ka na ruang a tol chungmi pi hna chu thinphang dai lo in an umcha a atu le tu hmunhim nak a an zam tia an langtar Israel kapni Gaza chaklai le thanglai ankul anmenung antlai khi mi chwa zalen an silhan chu ka dau nak ngol ane tim lo Gaza hmuram chaklai le thanglai khopi na chu Israel kapni ankul chang tia thei se Gaza Hamas tarkat zali songa tluk chu zan a Israel kapni anka I Hamas hmuram pi zong anka chi tia an langtar Israel Prime Minister Netanyahu ni kadau na ngoltar ding in Gaza ni nol na atua mi chu du lo in taram mi ral po nan han mi na nan chua zale na han pau chu kangol lai lo tia achim atu tiang in Israel ni Gaza hmuram aka nak ruang a minung thong reng lo an thi chang Hamas kadau nak in Israel minung thong khazali tluk an thi ve chang tia thei se tu zing kan Thawngchimnak chu mavial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi laksung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek ding in kanin som ha